Usembut Menteri Rangba Agajala bakami ikatanat transport ubah senyaw balangdar, ulih tu bagi sarkar kelap pedang yang kejing dawa jiginong yalam, ki bakamai ki arsyaka, ne ki bike taxi ne kenhon right to serve Shillong. Ki belali ya kendo yu ban yo ya ka individual license ne ki individual permit. Katanat sarkar kadang pen kre kejing don kam kembasan hadu ipo sengi baca ban pelat ini ki license kan sakot biang ya kejing yalang ban bishar bat penbed halor ka khajna ka bagi di ban sio bat kumjo ya kador bai kali ke bagi sarkar hi ka di ban bo kenang bakanam kata ki pat ba nong let nong wan. Menteri ulapan pa bagi sarkar ka ailat ya baro ki bakwa ban kamai lagi di ki company ni ki Rushimet. Bat katanat kan sepet ngor bah bagi kali bat ki kot kisla di ban biang nadong syadong. Ini kejing kularu menteri kelawan harian kejing kendo haka kat kendai tarik ujeliau arhajar arpun riau bagi nongnya arsyaka apa kejing alam ukan vina kene kekenhuan ubak kentiudor nong kendri. Ubali itu bau senyaw balang dhar lakular ban kot emerging mode hapedeng kekenhuan bak kesorkar hakini isngi. Bat ki kimidenti bakane kakam kan urlong no hapo kene katayo banwan. Nakaliang jungi ngi ai kublai ya transport department natai minister in charge of transport department senyaw balang dat but ngai kublai ya baro ki staff jungi ban lu commissioner wa assistant commissioner ro jo dia ban nakaliang jungi sahi kemamantan ila pensau bersab yangi ba hadin setiong ni salah banyo no ikataka individual permit anang ila adaption ka committee ban commissioner ba assistant commissioner ba staff ba commissioner department ngila akali tangba lamar kadi nong kumna dingsisha kumbala batai di sosnya balang yang bala pelat na duk meno ya kataka individual permit kaban nakaliang ka DTO ngin dalipan dingsisha ki ong beba ki pos bi ingi banjo kita ki aggregators ti ngimpat yo kono kan notification order ro ti halu kamenta ondang yang adap ya kini sasistio banwan indal asong bat commissioner bat assistant commissioner tingin setip ngin sayo ya ka order bat ngin sayo sunan nakajing thok kan bangi approve no ya individual permit ing teh bai dai pat baka rukom kamai ka juj ofisia ai pade hadian tepla yo kata ka permit kumno kan long ai pade nyat ka kinhun ne kan di lakajong mine kumno habai dai bagata teng ngin sai pet indal ayo namar panakaliang jungi lu ingin habdan hi kano ka rules and regulation iki riders nangkai kedor kamur yang hapan song ban ben song sarkar ki kata hi anung ne tayo bawan ingin song ban ben dan ki officer ki empat redi ka file alau ki ban fan ka file wood apo sikatu singan pendet no nama ki pan ki kwa ban ya kamahi ban yo ban obtain license personally Indesu individually Indesu bandai na bago beli. Ya ketua na agari. Isadu ini pabla ada bandai bagi kot Islam dapat department ni pada perkara. Itulah ben sort. Kalau kita melihat absti sans posisi lah ada perkara itu dengan saya approve no you can obtain your own license individually. Suap ingin agar license lagi unkot committee he will regulate them properly. What are the things to be put on their two-wheeler bikes? What would maybe? How regulate? Tahun kongin agar license keba monthly dan keba yearly dan keba newly ke tax penasu kata-kata next part pimde ban charge pelat di customer jomi nak tak ya barok ini ada we'll put some logo on them Kariat ya obviously mah subuh mutabe license yo kibodo kan bangun ya poi ba tu ya kata harus beri ke agri ya kata meni laikan syahir jar kadun komisar seperti ni ila pimbe hapo sans posing court meeting lagi before we issue them license we will discuss the term and condition with them accordingly if they should play in such manner no one should harm kira recommend barang habai dai pat bakini ki company pat ma ki ba ladaki wan na stay na bar kin wan le iktu ki kenjar rapido nama kumbalong mentar rapido sa simple na government in island barang Uno bawan pan ma undon galob ni lamat kan tangga kot keslag dewan biang kan beli bin ayo cuba mentapin pak su kot tanggi jongi yo company bin pala elongi yo company le bun su kambon Kuni company ko rapido mulanya itu proportional banwan limbago ngampung su barok kebayak mentani everything is with legal document te kinu mun document kin sa kami nama ngala ongro ban mentangin improve no yak enforcement activity on the fields. Kalau abang don sisa kebanyakan kelompok lah, and we are on the job to check all this.